Inače, Kiril Gligorov bara sredba su Slobodan Milošević. Jedan od ljudi, evo sad, ne mogu se sjetim, ajde pomenut ćemo, jedan od ljudi koji je bio koji je poslao poruku da Kiril Gligorov treba se vidi sa Slobodanom Miloševićem, ima prezimena S. Smilovski, kako beše. Mislim da su ga kasnije, posle odlaska sa mjesta predsjednika Kirila Gligorova, nešto zbog neke privatizacije i privodili i hapsili, ako se sjećam. Meto Smiljanski. Tako nešto. Meto Smiljanski... On je sa Vukašinom bio na kontaktu. Meto Smiljanski je ta berovska linija. Ima dobre relacije s ovim guvernerot koji go spomna, zato je go spomnam guvernerot Borko Stanojski, koji ga čuvaše parite i devizite v Anglo-Jugoslav banka, kaj što beše Boško Kostić. Znači, preko Meto Smiljanski dođe informacija da je Kiril Gligorov saka sredba su Milošević. Tako je, da, i Vukašin Jokanović je to prenio predsjedniku i dogovoren je sastanak i ovo što sam malo pre počeo pričam, Kiril Gligorov je najavio da ide za Ohrid avionom po dolasku na aerodrom. Kiril Gligorov je rekao pilotu da se menja trasa leta, da se ne ide za Ohrid, nego da se ide za Beograd, preciznije za Batajnički aerodrom. U avionu je bio samo njegov šef kabineta tadašnji. Znači, aerodrom od Batajnice. Da, to je vojni aerodrom. To je vojni aerodrom. Uspostavlja se komunikacija preko vojne linije i vojska preuzima kontrolu leta. Vojska na sred Jugoslavije. Tako je, da. Sledeći na Batajnički aerodrom, Vukašin Jokanović ga sačeka. Vozilo je bilo stari, jedan Mercedes blindirani. Odmah po izlasku iz aviona on seda sa Vukašinom Jokanovićem i sa šefom kabineta u auto i kreću put do Banovca. U Dobanovcima predsjednik sačekuje Kirila Gligorova. Gospodin Vukašin Jokanović ih uvodi Kiril Gligorova u prostoriju tu kod predsjednika. On posle 5-10 minuta izlazi iz prostorije, ostaje u dnevnom tom jednom boravku gdje je bio i taj dotični gospodin i posle završetka sastanka priličan je ručak, taj svečani za gosta. Posle ručka su istom trasom gospodin Kiril Gligorov i Vukašin Jokanović, a kasnije Kiril nastavio let za Makedoniju. Sutradan se desio taj atentat u kome svi znamo i šta se desilo. Međutim, Kiril Gligorov je priči nekoj kasnije sa predsjednikom Miloševićem i sa ljudima koji su bili na kontaktu na vezi rekao da njegova sumnja pala na njegovog šefa kabineta da je taj dan kad su bili u Beogradu uspeo nekako da javi u Skopje da oni nisu u Ohrid uopšte otišli, nego da su u Beogradu. I pripreme oko atentata, po onome što se kasnije doznalo, su krenuli odmah taj dan i tokom noći. Vidjeli smo da je auto, mislim da je bio u pitanju Renault gdje su postavili eksploziv na toj na trasi gdje se kreće vozilo predsjednika Makedonije tada od rezidencije do... Ami 8. Da, tako. I svi znamo šta se desilo, auto je eksplodirao, poginuo je vozač Kirila Gligorova. Kiril Gligorov je nažalost ostao bez oka i dela lobanje. Dan posle toga predsjednik Milošević hitno šalje ekipu naših uglednih doktora na čelu sa profesorom doktorom Vasom Antunovićem, čuvenim neurohirurgom, da spasu ako mogu Kiril Gligorov život, pošto je bio ugrožen. Oni su to stvarno vrhunski odradili i mi stvarno smo imali te vrhunske doktore, bivša SFRJ, što kaže ono da. Tako da je Kiril Gligorov kad se oporavio malo, rekao je ne mogu da budem miran dok ne doznam ko je to organizovao. Krenula istraga, ja mogu da je vidim sad, skoro sam gledao neki podatak da je neko snimak neki izašao, da je istraga vođena traljavo loše i Kiril Gligorov je sumnjao na ministra unutrašnjih poslova Frčkovskog da je sve to opstruirao. I tu je vođena jednom trenutku neka tajna ta istraga i on je tražio od Slobodana Miloševića da pomogne i u tom delu ako može da se nešto dozna. I Slobodan Milošević je ponovo angažovao Vukašina Jokanovića da ode kod Jovice Stanišića da vidi šta to naša služba ima od podataka. Jovica Stanišić je Vukašinu Jokanoviću tada rekao, po onome što mi raspolažemo, atentat je izvršila Bugarska teroristička organizacija VMRO i verovatno, u tome znamo, učestvovala Šiptarska teroristička organizacija. Pro-bugarska teroristička organizacija VMRO i Šiptarska balistička teroristička organizacija i dan danas, koliko znamo, rade na tome da se Makedonija podeli. I da ima jedna bitna stvar, što da ne zaboravimo, znači VMRO i Ustaše su učestvovali u ubistvu u Marselju kralja Aleksandra.